ni Weru TV. Ketheka mutegeri Weru TV ngucokerie nkatho cia mwanya kuona kanya kugwatana na unikire Weru Njumaa Ithatu mbitagwa NTINYARI KINYUA sasa nijo twikirite rito tukubana arwa kirente to chieto CSP Tamunya gutumiria ati thoko ya miraa ya Somalia ikarugurwa ndene bime biri bijete nyuma ya ndunga yawe na Rais Somalia. Abiashara na arimi ba miraa begembe gukararia ntumiria gucokera kwa thoko ya Somalia bakiuga berwe ntuku yoyongo ya kurugurwa. Jemo mara kugia ugwa nyuma ya kwithira rujiro aro ikirithu muntu ko inkai nyuma ya nguo cia kwithwa. Abaki ya mabazimio South Imenti kuwa bageta wondine chionde Meru kuringira Raila Odinga ndebe. Anko gwatogeni okaire mwananiri wa mathithi wa tukubona arwa ni Purity Richard. Tukenjiria nteto chietu wendia bwa miraa ya Kenya nthigurune ya Somalia bugachokera ndene bimwe biri bijete nyume atongeria bwa nthiguru ijicho ijire wekanira kirore gya gwitaniria biashara bubu ni kuringana na Minister wa Urimi Tamunya urabarari na Rais Kenyatta kire mambura ja kunyitho muma kwa Rais Weru wa Somalia akiuga ati kirana ndegitigere ni gwekanira kirore igurure biashara iji akera nande kibante tombere ya kwambiriria ndunga ya ntukujire ntere chanyambene CS Munya haruga ati miraa iji ikajuka irua ni ndeke kenine geisioro kurigiria mpithikiro na mitino ya njira miraa yikitwe nthigurune ya Somalia mukiri wa mithika na guturugurira nteto ije itukwira arimi bambirie kwithuranira nontu nyumechiumye biele wendia bwa mirabo kambiriria ringi orabo karimbere miraa yetu tuita Somalia mukandishu yaumo mukandishu ya town ingi chionde ya tuita Somaliland kia muthia inkumenje akiri arimi na biashara ba miraa nyume waziri wa urimi ya Kenya Tamunya utumeria ndwarira baithirete bakibwithia ate kathirikari ya Somalia ukolokera rais wa Weru Hassan Sheikh Mahamud itiambirerete otiara matunda nkumera kinyetheti arimi ba miraa ukolokera misafare ntere mwanya ne woro ri turari nao na president wa Kenya tutongeretu president Uhuru Kenyatta itwathiririe ndwaria chionde na bibitiere yake ibarua ikudhuranirwa kenda kaitene kachiumya bile president wa Somalia Baatri mana president wetu na delegation chio tuikire karamu kana turinge tuikire saini mantu ya turete kandiriri euro riturari Mogandishu na iturete kandiriri miraa yaambirie wita Mogandishu na into bingi bia Somalia na wakwendia Kenya na bichokae na nde hiu document ya chiende ka cha kithirikari chuichu kudurandwa gai na kuibanga kenda mbere chumi bile nyume chumi bile to saina manto yau biashara wichoka ibarabara yake barabara kwenda kema kuyo Kenya na watu sema kuyo atwana watu radi ya makuyo na hao mitaina kako ndito kala mwe kuna makuyo makuyu akariumira ruvendo twendeire isaca tukari atu tutena thina makuyu thoko
makuyu ni ile Kenya iko kinya Mombasa iko na kona nara Nyanza na kwa raile wale ya makuyu saidi to kwa bare makuyu na tutwendie mbi mira na kenda kurieria mitino ya barabara iraethirite ikuyirwa ati kangaretie mira waziri munya wete mira iretwe wika kwa Somali kuma kienine kendege keisiolo tukwenda tuweto wale dina barabara ene accident na ngarama na ni baura kuo mira ene tukwenda nyandu beto bamuche na abethe baina kainya mira na hivyo tutakuwa na mwangeto kuma ko isiolo kere Nairobi mbi na airport area amwena bomu nyana menereti barawe tando bakimera kia mira barako ibati omanereti kurieria thoko eti karuoro buru kenda batia kaneoge siasa baria baitu manantu mwana ukifa manjo urari na u akara ke bakiwa karuoro itha itwetere kura ikenda batu tona wetera lakini ndu we muno kenda antu bare thina kenda wona bokua ni ndu bwe nainya wenda antu bona thina kenda wona bokua siasene akiringira murengo yo Azimio la Umoja Ndebe munya na menereti atongeria bakenya kwanza akiwa mirandi mingi ireremete nterei yoranetwe niyo imbunkumo barabara chuo ngobo kuona ikuwa minayo banekanire matenda banekera tenda antubo banekanira bongo tenda ikumya barabara nekeri bamwe MP bana banekeri tenda che barabara cheto ibuo ikuwa omuntu roto tebia barabara na ikiere ibira na ingeto kwethia ondo kabwe nyingi na Iraila Amolo onu ato kwende ato nyoroshera wamba bofira Kenya into bikinye lantu tunaelewana na kwenda baina mara karua ndio ndo mara karua rani kerwe siata mara karua ni sija na hivyo ndo mara karua rani kerwe mesperere wetu wa justice and legal affairs kenda omba kunyorosa baraba ina wamba baraba ino wokelie intobia mwinge baomba kuona tiru nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa metheka kagitenio kau nkarari iguru ria guchokera kwa thoko iji ni ciambiririe arimi na biashara bamo bakioneka kurega gwetekania na CS Peter Munya kuringana mukariritie wa kiama kia Nyamita Kimathi Ngunjuri na kiama bangi na ategute ntumiri irarutwa ni Somalia iguru ria guchokera kwa thoko iji akienda Munya kweja na ntuku yongwa ire thoko iji karurwa akiaria na ndiki band to Kimathi aruga kwa kagita gakaraja arimi bamira ibethirite bakairwa ni siasa na nyumene ko batejanirira na muirane bate kuingia Dennis Mugendi na ntitoije umane na rwaria ro minister Peter Gatira Munya kuga mira biumia biri bikithira kambiri kugendwa nthiguru ya Somalia ni tumbite gukinya thoko ni mwanya nte ni isia igembe kuthikira maoni ja arimi ona kinya a biashara itokoiro mirane ya ruoro na itwiri maita ya ukinya uya 5 ya 6 tukaraira irwa ndreti ti ukinya ende itokugwe oro Munya reyete twatangasirwe oro ngari githiulunga ko twero Munya na yete royo atureterete thoko lakini itokubo thaidi yare rengi thoko ni aire ntuko 14 ndi uri katoto mo 14 katotheki atoro mande kana to mo 14 oto ari anga to mo 14 muntu na ya kithako gwaku abo mera otoga kwethro ni siasa tureteri bila to koroma badwe okia kwethro Munya yete atokaase kenda to ya kwethro imuntu ayete kwendia to atu te mura thoko to kali atatu zogere thoko watu de muntu atu enderi kinya na tokorea totete keria kora muntu na mera yeto tokaswa okene wete keria bantu wetu atu tokaria na nonto bu na tokawa badwe totete keria mera yeto yendwa kenda muntu akolokete na siasa bado kinyara ila akoloka kwenda ko wethire ko kumutiwe kwende mere kwa kwenderio we ende bado ruatere kitha Munya na kwenda oma na meru na twere oma bora boreo atokunekanire renge atokunekanire muno bado na twere oma ya atwere atere royo ngari janje weta chemera na ndege buluka chiambi euro to atekeri ko kwa twera lakini otwera ntuko 14 zai to koria tokera wa ntuko 21 tokero imori uyonge tokaria to atere tanto baka inga ilabio mera ya torro ande no re ko were to no to
Batu siasa cia mira tecio cia tugicio tukaringirwa kenda tura mira to ne goruorwa na tugethira impara batu kuma korone ya batu otandu bange baringe ka yanto batu biasa ba mira kuma korone ya kare ya korone yiranto batu ba mira no ndo kuma mira korone go ya mira ile ya ingro Somalia na kuma madina ya to bitierete nora batu tura ote go lusiopu no ndo Kenya no ye kuna we moganya no kagendelea tu kuchapa matho yo twira ni urongo gwo tukasimira ngeka ruo tariki 14 bwana urongo utego ruo kuri au kithago ruo kuri au baruo ore mosa bateta kwa iruo yo irware go tukase thoko cia ruo cia mira na niciete propaganda na nete siasa na nete biashara ni rwaria rwinjenji twi kinyane mukaririgiti wa kiama kia mira Kenya mita tawe Kimathi Monjuri ukethira ura waziri atangaza ati agreement thaike imaratasi ya kugwithwa ka baretikanirie agreement tena tariki jiumia biere relative na turaigwa mantu ya jiumia biere ringi tegatuko hatu shuku lakini thuriwa at least nepati kwithira ina tariki fulani cia twika irio tuketha twishua tukambiriria biashara yetu kenda twithira twishua rira muntu akuoya mbia na arakauma njoga na birakendia eta kugwithia twe munda ywawe kaneta kugwithia ngari iki kaneta kugwithia into kingi ndege na bira bingi itikia ye kwithira ni nikawa kumarengi irinyene nkuruki yara turi pia ituichi official communication ya thirikari ya Somalia yire yana kuma Civil Aviation Authority kiantu bandege twakatha yote muntu ndege kinyomwe a receive communication kinyekari ekuwa mantu ya mira yetochoka koka tukwa twindi tukumenya ni itare siasa tafadhali ikiya kwithira ringi siasa tukuringa na mantu ya Dennis Mugendi Weru Njumaa Igembe kaunti ya Meru. Borithi ntere chejuja kaunti-ini ya Kiambu ni baguchwana na endia bambogita baraba kwirikana kwenderia ritoba University ya JKUAT po ni nyuma ya maabisa bakwithukira nyomba emwe ire gataria na mwiriga jo University je na kugwata bangi kanga na ndawa muthemba jwa heroin. Maabisa baruga bagwatire nteto kumakire ikanyoni muntu ate kuri ndawa ikwenderwa antu au na bagukinya gute muntu ebethiririe kubaruga bobo ni nyuma bonene kuona ati ende banda wana ndi bakwenderia ritwa munene wa borithi county ya Kiambu Muchange Kioi augite thirikari itirekeria muntu roka gwatikana akende ndawa iji aria kuga ni thukite bonene antu nthigurune ya Kenya. Borithi ntere chejuja kaunti-ini ya Kiambu ni bathithite musako na gwikira njarene ndawa cia mbogita irio mithogoto ya bangi heroin na nchobi ndege ni watho nyombene mwaku na skuru ya University ya JKUAT. Akiaria police command wa county ya Kiambu Muchangi Kioi cover the following: that is 8 pieces of heroin which is worth 8,000. We have 330 rolls of cannabis sativa, that is bangi. We have also been able to recover 100 liters of changa, and already they had sold quite a good number of jerrycans of changa. This is what was remaining. Nkuruki Kioi na ugite biashara eje ni thiritwe kiangaratania ritoba University mathomo ni jao. Looking at the area the way it is, you can see these are the residential houses being occupied by the university students within this area. And we have been having a lot of cases of even students not attending to the classes. So that's why we have come very swiftly and we have been able to recover all what we are seeing here. Nkuruki na iteta mukana kiri enyangia barabange baitonyithite kiri biashara je akibera ntuko chiao ni ntare. Giving a very stern warning, and we are not going to allow this one to continue in Kiambu, because even apart from this one, I have an information there is another one which is being sold at Kamai to the university student on the other side. And the worst thing is that these people who are selling this bank, they are not selling to their own children, they are selling to others' children. We are not going to allow anybody to spoil school students or even anyone with this kind of stuff. Some of these drugs are being stored in Githurai, others are being stored in Membri, and we are going to break all these
syndicate. I'm not going to allow any syndicate of these illicit brews or even drugs to continue in Kiambu. Kumania na musako jojo antu akabairi na antu murume omwe bekiri mpene na gukinyithwa gituone kia borithi ochonkoni bugita na mbere. Je mwanturene ya muringo wodine ganga maraire na ogwa nyuma ya kuona roje rwaora gutumira rwekiri thumu ekarikare jete ntuko inka nyuma ya ngutia njao eje kwithwa ne mtote kumenyekana cianiki ome utimenyeke uria wabatemere ntameje mwene njeje aruga aromarukire ome ya muchi na agicoka ona tumikebe twa thumu na gutega roje ni rugarukite rangi na gutwika rurweru huntu buria kuga ni bubu maketie woni no atibu wantu reu taura tokwirwa ni Mate Mugambi na arikithitie ikarikarire magegania kimakania na nkinyogwa ya munde buratinda kwa murethi wa Kenya monto uria murengo wandiaganga akiri gicigo mbunge kia Mara kwija ndaswa muvundi market ya utwe muna noe pumete chogori kwija tukuri tugikira indeja ndamwande mugwatire mulango kenda umba kuringira tukiaria mitungi kenda tumba utindika mulango no twegure kamuruke twaitiria tukaira mitungi ni awaiti tiro tuonane ndawa murethi augite bubuti bwa mbere bubu nyuma ya nguo ciake na cia twana twake ubethwa cirembanekero rigini rwa nguo mochieni woyu byumya biere bithiru twitsangone nguo ya urojairu rigini aria kwa yon Sunday antari kuna kanda aringero thimu nderwa nguo ikoethwa muji rurigi nguo jana jionde na jiakwa ijairu rigini mtu ajena kugwatia mwangi ana bai nyomba bonka maisani wa umire oria mwangi ontu no bari nyomba mwangi ungi agwatire nyomba kethira atari muji ntheto ino cia murethi ni kujiritwo ichabuchi wa kirumi twerabu muthoni na ndeja kuona ndethira ni uma kwina mitungi ithatu ikiritwe ndawa ndiona ta kuwirira otho ntimenya lakini ni kununga muno ni akuwirira kaua riu ni mekire mitungi ithatu iria rari kwa enchikoni na ngu confirm vo ngumiona na iria muthoni augite wagagiendeka bwambite nkunyo nturanie nia muringo na no abathiete na mbere na guchwana na thuganirwa kana baraba kurutha ntheto enu ya report ntomo police station alipoti kwa CID no nani ningwa nonto twina atoria ni tugwikara riu tukithikagiriria muntu wonirwe agitonya kwa murethi umundi ni tukwenda kumenya ratonyete akiruraga atia ntheto no ya kwagagua nturanie ni muringo ni kujiritwe na atori ba nturenu kwa mama gwitwa ngirisi gitonga ko kwairwa muthenya kwaiwa mbemba na ni kwairwe TV nini ciathira tuikakaranga mweru gwitwa KINYUA na waiwa mbemba na mutungu angasi na into ciaria ucia kwenda nacio ciathie bapibwari ni ugu ndairwe tobori twere tweja twekara mudenyu akiumia nguku ya ina twana turanda ona nguku ona twana gutikio ndonire kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi Mutongeria wa kiama gia TSP kiria kiri rungu rwa ngwataniro ya Wiper nonekene kumeneria gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki rogutwa gitikio na tigiti ya kiama KUD akiaria kagita karia akujita kuringira ndebe MCO Marimati Susan Ngugi Kionjuri augita ati Njuki na atire wode Marimati weti na mbere ni untu bakura kuiganwa kwawe na MCA Ngugi Kionjuri nkuruki no reti akariba nteriu batika irwe na kuringira bia makura ende ibaringire mutongeria ura ukabaretira weti na mbere Paul Kabibi na reported Indionga kere wonto mwanya wa dini ya Marimanti muthenya gwemthe ndionga irikuri na ntongoria kathomba mono baraba kuromba ite mwanya na nkiama ya TSP koraga kana tibu otisiara mwana tinda wonke atiage kura mtu koraga tunakamada mwana ongea tiarwa moyo kamene ati paino ndio gukora ntu Marimanti mtuwe kata tawelu mtuwe kama makaunti
ndiye anatuka county member of parliament. Sasa wa ya umande Puerto Baraka ije kwenda mtoko mwenye boradiete mtokete kinato tidio kala county tugiza ukaramara parliament yana sasa. Mutongoria wa kiama hiki Mheshimiwa Mwangi Kionjori akitheribia mabinge biombete kwithirana na kurutha muungano wa Kenya Kwanza orotongereti Mheshimiwa Dr. William Ruto. Lakini zote tunakaa kama kanisa. Kuna watu ambaye ni wa Katoliki, wakifika Jumapili wanaenda kanisa ya Katoliki. SDA wanaenda kanisa ya SDA. Watu ya PCA wanaenda kanisa yao. Makanisa ni mingi, lakini hiyo makanisa yote inahubiri Mungu aishie. Mungu afanye nini? Sisi wote tunafurutana, lakini tunaiba wimbo ya mtu moja, William Samoei Ruto. Tuko pamoja hapo? Watu wa Ruto wamekuja leo. Hebu nione watu wa William Samoei Ruto. Watu wa William Samoei Ruto. Ikagitani wa Mheshimiwa Kionjori atherete kuri baba gucurira kagoti ka Mheshimiwa William Ruto. Olokia kemori atiriri. Nitoe Paulo na nitoe Yesu wa Nazarethi. Inyuele murea. Wala watu watatembea hapa watakuwa kama vijana askeva. Watu wamekosa kuwafanyia kazi. Watu hawana rekodi yote, lakini wanaiba wimbo ya William Samoei Ruto, washikilia koti yake, waingie bunge, walale miaka ingine 5. Mheshimiwa Kionjori akiringira ndebe cia gisiasa MC wa Marimati Susan Ngwa Mwindu auranguru kiarekete gutangaza kurira gite kia murugamiri wa Ekuru County ya Thaa na kiama kia The Service Party. Nyinyi Susan amependeza watu kila mahali. Susan ametembea hii Thaa County. Ukiingia Mara, Susan yako mbele. Ukiingia Shuka, Susan yako mbele. Ukiingia hii ward ya Ngondi, Susan yako mbele. Ukiingia hii Shakariga, Susan yako mbele. Ukiingia Mkadhimo, Susan yako mbele. Wale watu ambao wamekataa kupea Susan kura yao, wanasubua Susan ni nyinyi, watu ya nyumbani, watu ya Marimanti. Kweli rongo? Kendapo ekomi kere murutire ngwe wa Susan wa dini ya Marimanti Kionjori na tariretie. Kwa sababu Susan, ukweli usemwe, serikali imeshindwa kufanya mabarabara. Serikali imeshindwa kuleta maji. Serikali ya county iko na mipango yake. Na governor akipanga mipango yake, hatakiwi kusema kwa sababu huyu simpendi sitaleta maendeleo. Kwa sababu governor alishauriwa na nyinyi na kura yake na Susan na kura yake. Sawa sawa? Kiripotera wa Njumaa kumantere cia Tharaka Betu wa Paul Gwakabithe Kathoche mwanya kirigwa mutegeri tanambere kurumira ntito chetu nchokerete nyuma kagitagate kuraja na ntito nkuru. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe. Ibwanene bakwa ini muritingwe wenu. Kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini. Gatero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginiti ntuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbitao bisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance kana utwe kubombuki the appointment no ndete hospitali ni ubisi ya service kirianto ni ubisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe
umukinyira umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tukuria Meru twinde pamoja Meru itanamira ura methika lenturi ura Weru Meru. Unga nyororo kwa ugali moto kitu kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru niju arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremwa ni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na tauni inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for a spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Life channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times. Katha che mwanya kirigwo mutegeri gwitana mbere kurumira ntito chietu tugichokera ni kwirigiri nkutano gatigati ka mbunge nene na mbunge ya Senate kiri mbunge 13 kwathira rwari rwikitwe mbunge nene ni mutongera baraba inge Amos Kimunya rutitezanirwa kiri rwari ruro kuringana na speaker wa Senate Ken Lusaka wakwariria makaunti na MC rubatere kumana na mbunge eji ya Senate. Lusaka rugate kumenya nikigitumi mbunge nene ekuna watho na kureta ndwari ataiji bubu umirite kirintuko ya muthe ya mbunge eji ya Senate mbere yayo kubunjwa ni untu bwa kithurano gikinene. Boniface Mungera na report ije. No speaker bunge Senate Ken Lusaka noroterete ninya kumenerio bobo ga speaker bunge ne JB Muturi nonto bonto bura kwa garoisho ijere itethire twigitanire ngo ibubwega kwa myaka 5. Lusaka aruga bunge Senate nithire twikio no matharau ninya kwagiro gitwe bunge nene na kira kimuthurite buruka gitene gaka muswanda jura timutongero barabenge kire bunge nene Amos Kimunya na jura kinyira first training arajo kiende kithirio obisi cha thirikari irikuthire kiusikara mantu ya thirikari cia county ja kwangerekana obisi ya COB CRA na obisi ya kuthoja machabu ya thirikari EOG chithiro ciike report yo kire bunge nene itigokurukira kire bunge Senate. A report should be sent to both clerks of the National Assembly and the Senate. The current Miscellaneous Amendment Act is saying it only goes to the National Assembly, so that leaves out the Senate. Even on page 876, on the National Gender and Equality Commission, which is supposed also to submit a report to both the Senate and the National Assembly, the current amendment says it only goes to the National Assembly. So you realize that there's a mischief where the Senate is completely being set aside, being sidelined. Kulingana na Kongo Mogeni rono mukarigite ukamite otho kiri bunge Senate aruga musonda jwa Kimunya jura inde ne tungo bibingi be miswanda miscellaneous bill jokethro jokoroka jokethro jogeta bunge Senate ngoge nyinge ere batere kudobagita. If you are making proposals to amend the Ethics and Anti-Corruption Commission Act to bar
people like MCS from exercising their right to vote at the county assembly level, that is when, if they are under investigations, that's a matter that concerns county governments, because any legislation that touches on the legislative roles of MCS is a matter that should be under the purview of the Senate. So we cannot understand how the majority leader of National Assembly can purport to pass such a legislation without the input of the Senate. Musonda jona jo kendere kire bunge 13 nonto ye 12 ne ringiro entuko egoro are thirikari kethiro ikija no ethire jo kire na kujubura bura kaire na kujoendereithia. No consultation has taken place. So just raising the red flag that, you know, there are issues that we are concerned as a Senate, and that must be addressed. Nke reporter Ntosharu TV Njumaa kuma aja kingina ngine kithubuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Baraba kugwata mbaruke makia Azimio One Kenya ntereche South Imenti muthenya jona arua ibasyemanite na weka mitaratara ya buraba karingira ndebe mutongera wa Raila Odinga batongeretwe ni MCA wakoroto gacheri muthuri akiama babaruga bakathiuronka wadi chionthe 45 chamero kuringira ndebe Raila Odinga mwankajo kiekura chio rais mutuke kare na reported. Baba ni bama bakari na tongeria babo geta isti ururuga tankene batongeretwe ni MC wakoroto kirimbunge ya Meru gacheri muthuri barabe kite Weru ne bone athingati bamutongirwa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga na ko bone baiditite gwita nturene gutigane bakumuringira ndebe kidisia seiji kithurano kyayo kithengerete kya mweri jwenana athingatite baba nuntu bo ume bokuona ati uraomba kubatethia akabaitokene burabari tigana bate kuthikira tujutwa ajanja baba kurunga makieni ne kwaria baria bakaigua jakeguru na mire tuona anto ibakora bakiuragia twekiro platform twauga turamberia masinani nonto anto masinani inokura ile kura ite market toringeni kula mwanka baba akaliregete itukuona baba nakuga agataku corruption hendron nabo bahunda itukwenda batuonya kira bagatako nakyo nini corruption nontu yetu thangeketi bakiongera ni baugite ndira Raila Odinga riruteruregani na thirikari ne thirite gitetera mukari wa kawithire muno bakiuga nandi no mutongiria wenga kiri barabara ngigite kya mutongirio mugongo umba kurita mugongo jojo Kenya kombone na atetaga akiuga ate kwenda magendo na ate kwenda antu beto bora gwandene anthiguru lakini nkuigwa baba uga magendo yakathira imbiga bwa nkoro kwegikena muno na nkamwenda Raila no mtuombere kumea twe Misiri na arenda twita Kanani muthia buruna kajuka mwe ni baugite mbasi Azimio maturene gukuria guchwa kura che mutongiria uju Raila Odinga togwete kaneria batwe ngari kana mbasi ya Azimio mashinani ekoruruma neu togwete kaneria ntobeto togwete kaneria toga support Raila Amolo Odinga togwete kaneria gotego shida kaere na tokaumaga tankene twete wondi winge shonde mana todioroke mero yonde mato kiugaga Raila Amolo Odinga anafanya nini anatosha magatankene yururu abogeta isti gishiko mbunge ya South Imenti nkiripotera Ntosha Weru Njumaa rea kwalieto ne mutugi kare. Minister wogima county ne Meru Mishak Mutuma na ariungite sibitare nyambene level 4 ntere chema gutegera wakiba wodi arume urabwitite na mbere Mutuma kare na menerete barakuga ne bakuringa siasa na rwangiro wakiuga gavana Kiraitu nomba ni tabunene kurukiria Mutuma urakuthingatene na mabisa bangi ba county ndiungene no gitate sibitare cha county iri na ndawa cha kungana tora Dennis Bugendi agutariria wakibo wandisi arumendeni ya sibitari nyambere bufo mushine maua igembe South ona kinya kuongerwa kwa maternity nibo kuonekana buitite na mbere otau sibitari ne mutuati igembe North na Kangeta igembe Central ngogi minister ogima Mishek Mutuma akuani witi na mbere bwangavana Kirito Murungi gutigira ogima ne bukwagira kulukira utongera bwangavana
thai tuna middle ward na bwingwa bukone yoka wao na itukwirigira within the next few months iketho tayari nikenda kinyanto arume bomba kuona nyambo wondia wetari bena thina pana pale na te yonka tuoka ingine wokwa mutuate nengine woko kangeta nikenda uterero ruina Mirwont Ithatu anantora kwa nabagirita ngwe na nyuma bonde antu saitie thate otemweni uri kuni antu begembe south baraba ingi begembe south bathate bagurita ngwe otemuntu te kwa wena musi na mutu yuni yo mureyo devolution sibitari ije kinya ya mukirite mashini cia maigo dental services ziko zote, hata wale ambao hawana meno tuko na dental lab, watu wanatengenezewa meno na shida zote za meno si lazima zingolewe. Actually kung'oa meno huwa ndio the last resort. So hapa kuna mashine ambayo inawezesha daktari wetu kufanya hizo procedure zote. Na kando na hayo tuko na a qualified dental surgeon hapa kwetu na hao wengine ambao tunaita koho. Si moja, wawili, watatu, tuko na wanne. Suku cia ndawa nacio ni ikujiritwe kwithirwa hiri na ndawa mututo untu minista uju aregene na ngutu cia baria bakuga gutina ndawa masibitari-ini kana utingugi igwitika ndawa iri kwi nyingi muno cheku all stores icio iri mandawa uni ko prove arongo baba ita round bakiwa that ndawa ite sibitari ndibere sibitari china ndawa cha kwana na bwingwa bucho na bwingwa ndawa iri kuo na twina enough tato kuitomba kuthira na cha thire utokora ingi ambira nto beto kuiba kuito kwaria siasa ndebere batwe utesha to kwaria twe bato kuishia tu cha maendeleo tutaraja siasa lakini bari orongo nkarungama mbwe bunu rongo bakwaria onto baba kuo temero wodi tuoka ndebere ni rongo bu na ndi baba kuwa ndawa itekuo ndebere ni rongo na baba kuwa kote maendeleo ndebonie maendeleo yarikuo ibete konto mwanya ibete kangeta bambire kithira batethira dieta ire kubwitho final touches ibete mutwate bambire kithira batethira dieta irato equipment na ibambire kithira batethira construction of other middle ones then yantoreu Dennis Mugendi Weru Njumaa sibitari na Nyambere bofo mushine o Maua County ya Meru. Muruiri wa giti kia bunge gicigone gia South Imenti Gideon Kimathi urarungi na kiama kia bas na ambiriritie gwetanira matura kuthikira ringi kura akiuga neka kwenda kuruka mathina jakari mbere ya gutonya bunge. Kimathi aruga kuringana na ndiunga ije na amenyete ati thina iria nene ntere uni wagibo barabara maskuru na stima na ati nuo ukomba na kuthiria mathina jaja mutukikare na ripoti ije. Gideon Kimathi ura ni muruiri giti kio bunge gicigo bunge ya South Imenti na tigiti ya kiama kia bas muthenya jwa narua na thingate na bamwe bagwati mbarubayo wa ndini ya Nkwene kirima tura ja uruku sublocation na ukorokation na ndiunga yawe ukaria kuthikira ni mbikiriro kia mukari na baingi bao bakionania wiru bwa stima skuru na kinya barabara injega so ukaringa kura jakanthete tothira ntuku eu umenye thina itukwariria na arua tukejo chiariria kaire 2027 yoariku nekethirere aibu kire batu twinde wetweka thina challenge ile twina chona arua mianke nge 5 tuja kuchiariria kaire. Kimathi akiuga na ndinwe murekoro tumikuja kuonukia gicigo bunge kia South Imenti na gitariria wona karira gite kia kadingithia mirandi u yonthe alionenie kurega kunganirwa kwawe ni barabara uruku iria kuga ikirira kilomita 3 kwa mianke 10 ekiro mwanka na ndi kilomita ingana kilomita 3 mianke ku ngugi bukona ekibwa babu bukona ekibwa bwana bakanini kega ina hapa kuita kilomita 100 cha kuwekera rami. Yeah? So hiyo kazi ndio nataka mimi nikuja nifanye. So barabara ebo ende thithwa boga kabuti ende thithwa. Na inde na makura chio ndeire iringagwa. Wira kwa barabara ekathithwa. Inya ira ingi buteri ekathithwa. Ende barabara bwire ekathithwa babwira bayuru ndere. Angi ndio Kimathi we yakuye na abwire butiomba kumuhitikia. Anuite na stima ekirimene hata hiyo ntangalia ndenda kuleta rerek ndete na CDF pagwatane ou turete program ile matching fund a shilling to a shilling araguti na stima tuikire sti
na muthia buruki mathiro mbaria wekire akariba bana ba South Mentionthe ni ntariki ya kuringa kura baringire mutongerio lori na kiroto gya gukira gicigo mbunge giki ringira muntu visionary, muntu young na muntu uria wina focus for the future. Gideon Kimathi ariuga atiri uga Gideon Kimathi ariuga trained, tested, proven and is available. Therefore they available guitangugie nuntu nio ndathomere nio ndi na experience yayo na nio ya advertise tariki kenda mweri Joenana kuma nkwene gicigo mbunge ya South Menti nkiripotera nteto cia Weru wikendi ria kwariitwo ni Mutugi Kare. Sibitari ya Kirwa muthenya Janarwa negitete gikaro na kariba kaunti ya Meru na atori bayo kwarire thiri kagitene ga siasa na nyuma ya kithurano kia mweri Joenana. Kiri gikaro giki kurukini baejanite utungata buti na mari kiri bare bakujite bwambajo mwanya mambura jaja kuthithikirite skuru yote ya Meru Poli ntere cha gitoro. Udhuri Muriuki na ripoti je. Irinjire mwe gutigira thiri ni gutambwa ndene Kenya na muno ndene kaunti ya Meru na ndi ngwataniro sibitari Kirwa amena sisters na mbembethi ibejite amwe na gwika kambi ekurigita ntutheri injire mwe kutambia thiri undu bara bugite bageta ntere mwanya ndene Mount Kenya gutigira thiri ni gutambwa na mara gutetheria antu barabe namba jo mwanya gikundi kia ba sister Association of Sisterhoods in Kenya turi amwe na CRS kana Catholic Relief Service tugwatanirite amwe nuntu bwa gutumiria thiri ndene ya nthiguru yetu ya Kenya mono kagitene gaka campaign tweterete ithurano bia mweri Joenana twina bata kuona antu bonde bari na thiri kiaki na bata ni antu bagwatane bethebe na thiri na tukathiuruka ndene ya Meru iri yonthe tugeta Isioro Chuka Ntarakanithi tuthiurukirite kunde nikenda tumba gutambia thiri na tukionaga uria antu bakari miri yao nikenda bomba gutambia thiri bari na usima bwa mwiri bakigagua banganiri na bone ati Kenya ni yao na baigo banganiri iromba nandi nikiria siasa makanisa na antu bangi mwanya gucumire kagita kaithurano nikenda gutigira kwina thiri kinya kanisa ire ingi itukubaromba twinde tugwatane twa gintu kimwe tutambia thiri kana tutumiria thiri antu betu ba siasa bare bakuromba kura itukubera kinyabo ndira bakwaria ndwarie ciao ibarie ndwarie ciina thiri tendo arie cia kumba antu beja kurwa kana kuthiria mantu jaja tiagirite sana kibatu ya youth ibon kwenda kwariria muno nuntu bo bomba utumika bo bomba utumwa ni igitarira campaign muno kuthiria violence na antu baba kaumia muno na antu bakuru kana na twana achiali na antu ba pena disabilities na ndike tukolomba muno to preach peace igitarira this election period. Hata sisi kama wafanyakazi katika sekta ya afya sote katika kazi zetu tuendelee kuhubiri amani ili tuwe na uchaguzi unaofana na baada ya hapo Kenya izidi kuendelea mbele. Ngiripotera Weru Njumaa Muthuri Muriuki. Arimi nterete bori bagunikite bunene note thibo fertilizer ya magurija nthiguru ira bakwewa ni thirikari kaunti ya Meru akiaria kagita kawejani bo fertilizer je ndista warimi Karo Mutiga haugite mubango jojo nijwa kumbithia warimi kenda kwebana na ampara taura mawira kirigia agutariria arimi kathomba wandine ati mogicone kiburi ni bagunikite na fertilizer kuma thirikari ya kaunti ya Meru na araba mukirite miongo 560 gukurukira waziri wa urimi kaunti ya Meru Joe Karo Mutiga. Fertilizer aibu kuona area marori jaire 28 tons. Hii 28 tons 560 bags. Ile tuomba kureta narua na kinya kwethira kwe barimi bangi bakethira batirari bakuiregister kinya boto kakitata tukathiria mutaratara no twarimi bakira itu burungi batathira na twokiuna mugongo turaja fertilizer bije baba inji bakanite bakigo subsidized fertilizer bakona jorongo lakini kureta subsidized fertilizer na rodi taka ya omba gweta tu kwa serious obera kwa National Cereals and Produce Board obera mbekere ni rodi ng'anona
onto bo imbije ibogeretie kithenji takaomba gwito gitou i network ewe igwekera itu murongi no chore na ibugo jama ingejara auga wendo chore. Waziri Karo bagwatanite na CEO wa jaraja tuthiurukirite jawe Kinoti Mwebia o amwe na CEO wa barabara jawe John Kimathi bakiareka gitene ka wejen fertilizer iu ni bakathite tagarire ukuma kiringava na kiritu murungi na kuria arimi gutumira fertilizer iu bwega ni kenda kuiguna nda irumi kana turenda ngugi kenda tumba gwitethia na fertilizer jeje weta wari tangu kinayo mundene jwaku kankwenda bwira antu batimao kote matres kinyaira cieta wate kim kote matres yene ina otiomba kugura actually otikura inya murengeti ukagura nduve ugentu kwa naro at least na nkatho nonto bwa thirikari kirete gwika promise ne kabutetheria at least ko kuthothia kamuriko kau ntimbi fertilizer urerenda wa it is very expensive na kwina antu abangi baringita mani mimbi kuthithirwa such a favor and at least we are happy governor nombete to make this honor so ankwenda kuga antu batimao o ibuje kure karingwa next month but one tariki kenda uri kanekreito murungi onto kintu kembere kirathi timao kinene muno kina kikatura kuriro na antu baba ingi ibuje timao ni raere municipality batarese eje batikugirwa mutindo akanekagirwa na nyuki je utwariki kwirwa indi nontu bakwithire na ngwataniro injega thirikari nene na ere anini batarese eje subsidized itirombo kinyira antu batimao antu batimao arimi betu bakombi kugira tima bageta kugira batarese na ara miru batigira tema nikyo gitumi nontu ba vitendo bimoja biutu kuga ngavana endere na miaka ingi ngana 5 kingangi kiendere gukarana rojine bamwe bari mbarbarikite na kugunika ni bataririte kinyamara gikinene kira baragurukaira bakithangika gutengendo cia kuraja ni kenda kwigurira fertilizer ibiri na goro inene taga transport yekuma gwita Meru na twatega tukona twetara ikipia nontu ne gutukwira tweta tutetheka tukwingwa na ndi waziri wetu tawe Madam Karo Mutiga netere araria na ngavana kiraitu murungi arauga antu batimo no mwanka batetheke ndi nkatho ciakwa ni bwana ngavana wetu weta mwire murigo joyo gukinyakira antu batimo na itukuga ibwega Madam Karo nontu kwa guturikana batwe kanuntu bwa support you niontu ngavana wetu auga kenda Meru ya great irasimo ugo gwengo athindi benjo rebo uciethia great na iketo nontu tukwatana ira kenda murimi otimao bore on the general and great thank you so much nge reporter Weru Njumaa kumatimao gicone ke bore mbita mawira kerigia arungamiri bamatura ni bosa beria ni bakuria kinyabo kwathurirwa kagina kanini kenda bonaga gantu muthieja mweri bariwa kinyama abisa bakwirutira mature ne bogima ni bambiritie kuriwa no karia togima kinyabu ni bwagitumi buthuri muri ukina report ije bana tongire bamatura baraba jikira sabuiria baraba jitiamwe na kura bero mathirikari nene ithe batigera rithora mwanya na gutigire nyabo ibakona gando mweri nondonguira baitera thirikari utikindu betha bakiriwa kume gitara tuitete ngogecha thirikari ute tutarikano ute muchara tore yagwa na ngogira tutura tuitete ni nyingi mono ikyo tukuria thirikari nene iratwethera twe thogora ofisi cha chief bombe uturikana uthari musada juu kwa parliament tombe gukurukirwa tombe kona mbecha o mweri turokerwa kinya thaa ingi rukire mbere turokira imagamba gitandene gwaku utuku antu bakweja kinya gwaku ukio tuku kenda tuthithia magamba jau kwa tukuromba muno batuthikire na bombe ututetera kenda kinya tutuigwa twina gitumi muno ki community ngwira turitaga tu mtu tu consider teo kana kinyonto bukejira batwe turinganairwa na raienge tutambulikana agitonyiro ntububu MC ya municipality no area smdega urinyo kuromba getike MP ndene no dimenti agwite kwira rure mbungene roide managers nirubiri gutegera bwega nikenda gutigira ndo baba bakome kunenga rigantu thirikari bora bonete ngitetera antu beta community of volunteers baratha hizi para nenkeri December girithano na tuhakikisha budget ineze bakuona gantu kibara batigere na oranteterete antu boda na ECD ohone nkobera ndaye wakanya ndamubunge wao ngenshuwa muswada zora zwaretero bunge imurogara kagita kamwe zo kuona
jogogitero implementation amana bubu kendegora kiabata ni gutigire nya watho boko thithwa ni kirenyariria managers baba bekirwa kimutaratara jokaria Genswa bill ita National Government Coordination Act to kureta amendment ikende nyabo bongerwa are anthe after to atiga bara twita sub chief inya area managers bakongerwa aria ikenda bomba gutambulika kiri rwangirwa thirikari be antu baria bagaitaira thirikari ngugi gwetuje wenchamba na twije buru odnyakana garaka imacinani kaije ogwore nchamba no runga maguntu kuri ogondoka bagakuthikira ombo turwira ora twaneterwira municipality ward miake wakara ari MCA na twina wetekio na twina ma agaturwira twa area managers na ingitikia kinya nau weta ugategera nteto iu na antu bagakara bwega nkiripotera Weru Njumaa bitambuthuri murioki MC wana thuna rugurite manifesto ya wakiwega mutetheria bunene kire kurutira kariba ward ya Ngugi MC ojo akiaria nkuruki na menerete areganiba wakiwa batina kira bomba kuonana kira batethia na kio kariba na thu Nicholas Chabari na report ije kura bwelinga na thobonia unaweza kuamua wakarumba na thobo waterika kure baringa kura leba twaje viongozi wa beya yeto ya 2017 otara market kondi na thobo ya na kondi iwapo kwa hiyo kwa raia na market kondi na kambete hiyo kweli hayo na kambete kibetuke na kambete kado na kambete na tauni yetu Njaro ya bulo ile tauni ina kinyao mamu imakai imara Samuel Mutura urawithiritwo ari MCO wandi ya Nathu kwa igitara miaka 5 agutariria mararikitie na kujuria gwa kibindi giku kia miaka 5 na arantugo ya munthi kieni ikena no kiujurire kirindi ikianto obanathu bayite kuthikiria manifesto ya Mutura manifesto eno tonyere kati igerwe no tena kazi manifesto kila mtu akareta kopia na mara maingi maujurite ikiri manifesto eno imakonenie na abwaki ibo barabara na kinyamanto umege kumenyera irasi ibya ECD wamwe na gutigira akinya na kuthina mbe na gukiria amanto umege urimi nikaza tukende support family na urimo wetu kenda tomba kuremba bareta matawa maingi sawa kwa kisi atiga kwa na mimere kombo batebia nene kwa rabu tukaenda be otebia kenda tomba kuita kia mtala nkuruki iyogwe kimenyekana ati entere ino ocha Nathu igonto kwithagirwo kwina thina ya kuona aroje na gwetete mantu umegie mibango yake ya gutigira kwina roje wamwe na kinya ugima bo mwiri bwa antu banathu Rwanda ingi Ithatu ndene Rwanda rwetu nata Buruanyi na Kaburwa Rwanda kipige mwaka uyu kura cia ringwa na thotu keta tena dispensary ye Njaro dispensary yana sio di manifesto nerego ilazima tuhakikishe na hapo mundu wa kilomita yake ya ukia dawa na tuhakikishe kwa mtu ana naikorio matari kwa sababu na kuria kinya anto obanathu na babaithiro bakiringa kura anaume na muno bakiraithagiria maendeleo maramto aruthirite anto obanathu nekenda abathura amaendeleo kinya bakomba kura bange babona bakietheni na kibere kura itatwa kura isiao tena haraka nete Weru Njumaa kuma Nathu Gembe North Piton Class Chabari Guchokire nkatho cia mwanya mutegero TV go wonere kanya kugwatana nawe ni kiri Weru Njumaa tukia narwo tucemania kairi tukia rujo kiri Weru weekend ithirana kagita gakega mbitagwa NTINYARI KINYUA monanirwo mathivio o kari Purity Richard tarambere gukenera mibango ya Weru TV